Ochara girechins isano ibire chamba secretary tuko richu machitarikire merongo ibire isano ne momotinyo gatano gatatu umwaka w'ibihumbi mirongo ibiri n'ibiri karongo kwere na SMS tuye magana maya elingo tena ali twagusangiri kulia kete kabone no kubori kwana na ikaranso ike elingo sansa marene ali na kware ne ase umubaso oboniga nyirona nabukana ko yabwati ya gwitira sensa meli ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital Wega sensemo ya YouTube na bogo tonyora Ndizi TV News ko takoto tweet na bogo tweet @Ndizi TV News bo kerengel kiyo to kare ndikirenza kireteka kwetira se namba erase skin ya yoro bakoro trojina siasa ase county ya Kakamega na Mombasa chibwati tense ase tukira rero umuraibu obo bwasi miuro moja wa Kenya Raila Amolo Odinga ara sensemeri ya Kakamega ilikuwa kera oyo koriye kirugo kyobo gavana sensemei wetera so mabwasi miuro moja kumwakireko kikaro mabwa Kenya kwanza abarai bande bara sensemeri ya Mombasa kerona baroba gwa kera oyo koriye ikirugo kyobo gavana ase county inambanga korekanete kusainda te korekana nene kera bagavana batiane tuguri tukuregoro bono bacha kiremerimo yabo bene budaba gavana bari bachoretwe ase umwaka yona ayuka tiyari ngwaryaneti ya SMS itungo kubona ikaranso ige endo nyanyora senjira ayubwenge chinse chisano ibere yo gongonya sense medio muri manyere uninga kurugwa Joshua Uta neriane Brighton Makoli Rekero mugavana bono kabiri we county ya Kisii Paulo Simbara tanyare kago service bene ni gaba menyi be county ya Kisii basangire birengere ni gitaseni kandi Stevie ane krabate runa ni gaba watoko semelia bunu mugavana we county ya Kisii Simba arati na chikoreta magendero ane krabate merete buna na chikoriri meroberi etakiri okorekana se county ya Kisii na kumukiri birengo bya uchumi ase county eyo ara chito nchiringia ndagania maoni ya kiromo heshimiwa tubuna nyari bari chache ase chipara ntolense kwesikore nyari bari chache chipara chikoro kuchirami nchi yopi etobata chirafro dichoko iganda yobora ibwa Simba nabego nabara bari bande bara bakubwatira bayinjore nyari bari chache ko rantori magega asama gendero ye chipara igomora ito kusaba tore ngato konye ase chipara tore maega chiato itire na tore igapara chipikipiki to kote chitairi kera litugesa urtubate chipara chimbe igomora yato inyore asense amanyari bari chache Hekero bona bagabana bakuru banyarire bakuru obisi na kwarane bagabana abayasi chobisi ao ni bono mo director bobo soyali bwense ya Kenya deputy Nudin Haji anyarire gakurwege kurege tindigo chi ase bagabana bali baru ase chobisi korende bakorto bukrumi ao ose gusirichi biase cheji county ka kwana buri tkurigoro ekeraikirane hasumo yiga bwo kumutiani mugabana bwe county ya Garissa native njama ni gobono oyo ndaruri kurege tindi binatari ko chikobatiga ane gwetera service yaye. Nimesikia governor akisema yeye hana ubaya na watu. Hata mimi sina ubaya na watu. Lakini wale ambao wameiba rasilimali ya Garissa ninawaambia lazima mtarudisha hiyo pesa. Hiyo pesa mmeiba ni haki ya Garissa. Na kama governor hata wafuata, mimi nitawafuata. Na nitarudisha hiyo pesa. Na mimi ninawapatia notice. Hiyo audit itakayofanywa, wale walioiba warudishe pesa mapema. Na kama hawatarudisha mali ya watu ya Garissa, wajue kwamba sisi tutawafuata. Na tutafuata sheria, hiyo pesa irudishwe. Haiwezekani ya kwamba milioni 400 ya wafanyikazi ya Garissa ya county haiko kwa KRA imechukuliwa. Na NSSF na mambo ya NHIF pesa zimefutwa. Hiyo hatutakubali. Oyo no director wekiombekerigi ya director of public prosecution Nudin Haji urege kurege tindo jande na sabagabana bali barure chi obise ko tukuskabosyo nikobono mugabana we county ya Embu sisiri mbarire nereri tukure galanyarde kagote abekerati ani tubuna ne wajikwene kibune county yungo chergo sangiriri ebanga senjera yekerero ayani gagocha maega yokorekana mune county ni gokonye egotuta chibasi nyinge ekarwatara bekemeroberi yogo sangiriri ebango bono ni gateruna asingenjo ense ya skiroja sense media digital ni gojikwene kibuna ngo sangiri bare ebango asenjera yekerero. Administration commits to prudently manage these public funds, eradicate corruption,
and misappropriation of public resources. My government will ensure that our revenue collection is efficient, optimized as we seal all revenue leakages through digitization. Going forward, we shall not collect local revenue in form of cash. We are going fully digital. Omoseneta we county ya Bungoma Moses Gutangura ni gobona atogira bamenyi bense moyo gosaba bamenyi be county ya Bungoma anekrobe sogetia sobochore bonne bu mwako yigana gwakira baraye chikura boigo ni gateberuna ekina gesoereire gosekina kibekire asike ambere kanene ya Supreme Court amara mabwasi miura umoja ero kirigereri nandoro nankibwati polito bonde wensi. Na hivyo ndivyo Bungoma imeheshimika. Mumesikia hata kwa BBC wakisema the elections of Kenya in 2022 was won and lost in Bungoma. You delivered victory to William Samoei Ruto and you delivered a devastating blow to the Azimio people. Sasa ni kujipanga. Nataka kuhakikishia ile petition wamepeleka kwa koti. Mimi kama senior lawyer nimeisoma, nimeichambua na nimeona hakuna kitu hapo. Omurai omochore bwenzi Dr. William Ruto ritukoria lero gusumba sobono niga kwanire enze ya Kenya nekronanda kwanda balikiba mangana kurwa samaga jokare ni anene kranyona na barai abakuru ase ensemo ya Nyanza gose bari baso akuru ase ensemo ya Nyanza ne kurwa ase county ya Kisumu kaukwana nigo rutanyarira ko boli abarai anene bali bo bwasi miuro moja gusike kambero elio kebaye libaga liseine kuna choko kuna cha ekina kere bosi bwabo. Same vein, let me take this opportunity and ask our competitors that we want to move the country to the next level. Please allow the judicial system in Kenya to make a determination of the issues that you have taken to court. There is no need, there is no reason why anybody would want to lecture the judiciary on what to do. The judiciary is an independent arm of government. They have the capacity, they have what it takes to make a determination of the issues that have been taken before them. We want to say categorically that we are not building this country around personalities. We are building this country around institutions. And all of us, irrespective of who we are, irrespective of how much power we wield, we must respect institutions. Oyo ligekero kyuburai bwensi gwetera sawa mabwasi miuro moja wa Kenya Raila Odinga nigo haburit kuri baranyarate kawate abuna Kenya mo chandororo no bukurumi na barai bali para bakurumi banyarire ba ukuruma nigate biribuna aba Kenya baiseko chama na kurwani bukurumi ense ya Kenya nigo eras kibusira iro yo yakwane derit kuri goro kerekeranite ya somoyiga wogotiani go kumugabana we county ya Kisumu province Nyanginyongo nigate tebuna ere na watoko semirunense ya Kenya ne jigusuka bosio no bukurumi boji kurwani yuna ya kwane tayudi tukuri goro kolenderi tukura lero nigara sense meri ya Kakamega karali na barai bandu bendete gwa kirekuko obo mubwasi miuro moja sigiru kibugabana se county iko nende teatura yunga Kenya rika kwana abugoro. Naona mwingine anasema huku leo atio sisi tutaona vile tutaweza kupunguza gharama ili tuweze kutoa huduma kwa wananchi na kadhalika. Nasema hapana. Shida ya Kenya sio mambo ya gharama. Shida ya Kenya ni mambo ya ufisadi. Kwa kimombo unaweza kusema that the elephant in the room is not a expenditure per se or cutting down expenditure. It's about dealing with the dragon that is called corruption. Ugatuzi ndio shida ya Kenya. Wewe mwenyewe mfisadi unajulikana, wewe mpaka unaiba kura uchaguzi mshindwa na wewe naiba. Hoyo kabero mugabana we county ya Kitui jardingiru nere niga kwanire kina kerikera sensema ya Supreme Court ya kerasa meratuna
nabo bagochikonyora obui ekero kona chukura sekina ekyo. Politics is about leading people the right way. Nilikuwa Bomas of Kenya mimi mwenyewe na nikajionea kura za Raila Amolo Odinga zikiibiwa na watu hapo. Tuko Arusha nje wakarudi. Lakini Chebukati should know hakuna pahali anaenda. Ni lazima our win, our victory irudishwe kwa Raila Amolo Odinga. Haiwezi ikaenda popote. Na Supreme Court will pronounce themselves to that. Kwa sababu ni very clear. Oigo muraiwe kiama kia Waiba Kalonzo Musyoka yore nero raso mobwa asimiura umoja wa Kenya nigabuli aba Kenya kogenda koba batoerwe karotokanye toko chiko konajwa wekina keri obo mobwa asimiura umoja wa Nyaruboko beka asiki gambiro gya Supreme Court anekero bakwamereri ogochorwa gosukuraliwa kumurai ugatano Dr. William Ruto ekaranyarithika koralwa na Wafula Chebukati. Azimio One Kenya has gone to the Supreme Court, and I urge patience. Subira ya vuta heri. Tunaimba kwa wimbo wetu wa taifa, may justice be our shield and defender. If we get rid of our justice and we'll have no defense, we'll be a defenseless people. But I believe God, in His sovereign nature, will preserve the dignity of this land. And we'll make sure the rightful winner becomes the 5th president of the Republic of Kenya. Habara ikuru asoma wa Kenya kwanza ni gobagendrede gwa kirekuko omoyokorie kero kyoboga banase county ya Mombasa Hassan Homal ekero basemerete buna na chikubu kero yake sensemeyo ya Mombasa. Kijua hawa jamaa wamepanic. Jana they brought Raila Odinga to come and talk to the people in Mombasa because jimbo limefanya nini? Limenyakuliwa. Jimbo limeenda na Hassan Sarai. They had to call for reinforcement from Raila Amolo Odinga to come to Mombasa and campaign for Project Joho. But tunamwambia banda na Hassan Sarai. They had to call for reinforcement from Raila Amolo Odinga to come to Mombasa and campaign for Project Joho. But tunamwambia baba amechelewa jamvini, karamu imeshaliwa. Respect mabadiliko kwa sababu sisi Wakamba, mheshimiwa governor, sisi tunajua kupenda. Na sisi tukipenda huwa tunapenda mtu na roho moja. Tunahakikisha mtu ameingia. Na kwa hivyo pia sisi tunapenda kupendwa. Na sisi hatutakuangusha. Hao watu wetu wametumika vibaya, miaka 20, miaka rudi. Mombasa miaka 10 wamewachwa nje ya 25 years. Pale handicraft kuna shida ambaye tutaishughulikia. Omubunge omojore odadabu falmal muni gobono atebiruna ebunge ya 13 yegochikoswa obisibono na semerete buna nigera chokore mirimo ya yabuye heri kubwatani abakenya malum yo kabeire omokonyi bomonogeri bwe bunge yanene ase omwaka ase kabeire obeiro monogeri bete omokonyi bomonogeri ase ebunge ya 10 ase nsito ya Kenya na ndi nigeiranire ekero ase miribuna ebunge ya 13 nejigokora amaya gochasa Kenya. I look forward to a parliament in which we shall all be pulling in one direction, that is the national interest. Not that adversarial, very bitter contestations to be replicated on the floors of the House. And if you get a good leadership for the House, because leaders of the House, the Speaker and the Deputy Speaker, are supposed to be way above the normal battles between parties, and to treat this as one nation and to participate in the nation building by making sure that the legislative agenda itself is carried away in a manner that unites the House and unites the country.
Hayo na kwarania se jinsi jiga kone jikoraga chinsa 10 kwira na semese yangu mayina rende gwateka imena isiko ya usi anekroch campaign gose abamubwasi miuro moja wa Kenya bandete guya kirikuko asekero kyo bugabana se county ya Mombasa mo neri ya Kamega yoni kwira na ga jikora chinsa 10 eringo tebi ngakendete gwateka imena isiko ya usi no kubodi kwa nagenda kulira Ndizi ero bwansu usi nyorana na bakonda gutubwata sense meri yemitandao Facebook kutonyora Ndizi TV News digital wega sense mo ya YouTube na bakotonyora Ndizi TV News so chingaki na bogoto tweet @Ndizi TV News boigo na bogoto mekerengera gwitira sinamba irase skin ya utwe bogo subscribe ogo ikasense mir subscribe and beke notification usebeke kengere ekerumiro beri ya Ndizi TV achakire yakumayuna miroberi achakire naye kwa enyora tuetirwa ekero nero Ndizi TV nero bwansumo usi nyorana na bokwenda kutubwati ko sina bogoto tarira chobis chete se amagacho a new president apartment ya utoka sensemo ya embassy ebara ya Kisinya koe abona togotoke naye kwa tutara tomagukwana amange ayongonya sense meri umuntu wimanyerero nigakorwa Joshua uta no yone kibona chibichana mali yago chira senjera ya bene mbetronira mukeira Nigeria ne Brighton Makoli.